Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pambagia kesumpingan ingkang putra rombongan calon pengantin pamegat Dika Witan. Kesumpingan ingkang putra calon pengantin pamegat. Haturan kamangsa ibu kali apa kagok bajeng kapali payun kanggo ngungkuyangkeun kembang ka ingkang putra calon pengantin pamegat sumping. Sumping haturan bagian lenggah pingah amar wapusuta pingah ing sagiri-giri pingah anu taya papadana Balumpang timur jalan gede sesabuan tutup benang gen aturan bagian sumping malati kembang kasih sampai ke kemas sleman bahwa bangga tamatin hidup di kamar di hati di barter di dagu. Alhamdulillah tidak banyak keseluruhan yang pikir nemonan jang kipas ini aturan bagian sumping bagian sumping Septian Hadiansah Iwah Ibu Rama kairing rombongan keluargi mangga diaturanan wilujeng sumping wilujeng lenggah mangga kakula wargi kursi anu dipayun biasa disalikan melu bawi raos di kula wargi pribumi mangga
mangga biasa mangga. Sok paminat kursi di balik tangan simbering tanya kapan. Mangga biasa di lebatan wae dan di balik diwa. Di haturanan. Alhamdulillah. Serupa ninggo gotongan. Mangga diaturanan. Di pali dia wae, namun kurang di pali dia wae.